nahisemo gufungura YouTube channel kugira ngo wumve amakuru agiye agezweho, amakuru y'umwimerere avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. YouTube channel ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ikugezaho commentaries, kandi iyi YouTube channel inyuraho imivugo igiye itandukanye, ikakugezaho n'inkuru zo mu buzima busanzwe zakwigisha kandi zaguhindurira ubuzima. Kikugezaho rero inkuru ziri kubica bigacika, inkuru ziri kuvugwa hano mu Rwanda rw'ibiyaga bigari duherereyemo, kandi si byo gusa ndakugezaho n'inkuru ziri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Inkuru nazo navuga ko atari inkuru zoroshye, kandi nanone ari inkuru nziza nawe ukwiye kumva kugira ngo ugire icyo uzigiraho. Mu karere ka Burera rero umugabo yagize gutya yita umwana we amazina y'umuperezida Vladimir Putin. Ibi bikaba byateje impagarara kugeza nubwo uyu mugabo yahasiragiriye ata umutwe, byari bimugejeje kure cyane kugeza naho inzego z'umutekano zabijemo. Asibyo gusa kandi kuri byinshi abenshi bibaza kuri Donald Trump na Kamala Harris bashaka kuyobora Amerika, undahaza kukugezaho itandukaniro riri hagati y'aba bakandida bombi bari guhatanira uyu mwanya, aho kugeza ubu ngubu hari kwibazwa ese ninde uzatsinda, ninde uzegukana uyu mwanya wo kongera akayobora igihugu cy'igihanganye nka Amerika. Naho kandi muri Uganda umugore naho yatawe muri yombi azira kugaburira umwana amazirantoki n'inkari, ubwo bajyaga bamumusigira abo ashinzwe kumurerera bagiye mu yindi mirimo igiye itandukanye. Bamusigira ibyo agomba gutungisha umwana aho kugira ngo abimuhe, ahubwo agahitamo kumuha amazirantoki ndetse akamuha n'icyo kunywa arizo nkari. Umugabo wo mu karere ka Burera rero yabyaye umwana w'umuhungu amwita amazina ya perezida w'Uburusiya ariyo Vladimir Putin. Abaganga banga kuyandika kugeza igihe bahamagaye inzego zinyuranye zirimo n'akarere, biza kurangira amazina y'umwana yemejwe. Uyu mugabo Munyembabazi Tresiforo wo mu karere ka Burera, umurenge wa Kagogo, akagari ka Nyamabuye, yavuze ko yabanje kwitegereza uburyo Vladimir Putin aharanira ukuri ndetse n'uburyo ativanga mu ntambara, kandi uyu muperezida akaba aharanira iterambere rya Afurika. Amugereranyije rero na Amerika n'Uburusiya, afata icyemezo cy'uko nabyara umwana w'umuhungu azamwita Vladimir Putin. Muri Nzeri umwaka wa 2023 umugore wa Munyembabazi wari utwite yagiye ku kigo nderabuzima. Nuko rero agezeyo umugabo yamwandikiye agapapuro amubwira ko mu gihe umwana yavuka ari umuhungu azitwa Vladimir Putin. Noneho rero bitakunda ko avuka ari umuhungu akavuka ari umwana w'umukobwa azitwa Maria Zakharova. Umugore we rero akimara kwibaruka umuhungu, kuko bisanzwe umwana yagombaga kwandikwa mu irangamimerere, ariko abaganga bakubitwa n'inkuba bakibona amazina. Ibyo kwandika umwana biba biterewe iyo birahagarara. Munyembabazi rero umugabo w'imyaka 36 ku makuru yatangarije Ukwezi TV dukesha aya makuru, yavuze ko muganga akibona ayo mazina yahise asaba nimero ya telefone ya se w'umwana. Aramubwira ngo aya mazina wise ni bwoko ki? Undi nawe ati nyamusubiriramo, aravuga ngo aya mazina ntabwo nayita umwana wanjye. Undi nawe ati nanjye ni kubera iki? Ati Putin ni ikihebe. Ndamubwira ni uramenye aho gutanukira umwana, kuko ukomeje kubimwita byambabaza. Uyu mugabo rero yahise afata icyemezo cyo kujya kwa muganga, agiye kubaza impamvu banze kwita umwana we amazina yahisemo. Akigerayo bose bamuteraniraho bamubaza impamvu ashaka kwita umwana we amazina y'umuntu uri guteza intambara. Uyu mugabo Munyembabazi yakomeje kubera ibamba abaganga kugeza ubwo bahamagaye umuyobozi w'ikigo nderabuzima, nawe ntiyakemura ikibazo, bitabaza inzego z'akarere. Uyu mugabo yavuze ko yabonye banze kubyumva, yanzura ko nk'umubyeyi agiye kumubarekera bakamugumana ntatahe mu rugo rwe. Ati nahisemo kumubarekera bakamugumana ntatahe mu rugo rwanjye kugira ngo mbikurikirane mbaze koko niba bishoboka, ninumva bidashoboka nzakomeze ndimuhamagare. Ati kuba rero yiswe Vladimir Putin ni uburyo nkunda Putin
kandi nkunda n'igihugu cye bitewe n'uko kitivanga mu makimbirane kandi isi iri guhinduka. Ati abahoze badukoranije banaducunaguza mu minsi iri imbere ubwo bukoloni bwabo buzarangira. Ati mwebwe ko mwita abana banyu ba Queen Elizabeth ko nta kibazo byateje, gute nakwita umwana wanjye Vladimir Putin bigateza ikibazo? Maginga ya rero umunyembabazi Vladimir Putin afite umwaka n'amezi hafi 2, ariko ngo ni ikimenya bose mu gace ku buryo naho ababyeyi be bamujyanye muri serivisi zitandukanye bamutangarira, ariko agahabwa serivisi ashaka kandi vuba. Umunyembabazi Tracy Ford avuga ko umwana we nakura azamubwira ko yamwise iryo zina kubera ubutwari bwa Putin, kandi ko asabwa kuzaharanira ukuri akanga agasuzuguro n'akarengane. Naho rero mu yandi makuru n'ubundi avugwa hanze y'igihugu, abenshi kuri ubu muzi ko Donald Trump na Kamala Harris aribo bari guhatana muri iki gihe habura iminsi mikeya ngo tumenye ninde wegukanye uyu mwanya wo kuyobora Amerika kuri iyi nshuro. Hasigaye iminsi 2 rero ngo amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abe, dore ko ategerejwe ku itariki 5 Ugushyingo 2024. Donald Trump w'imyaka 78 yabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azaba ahanganye na Kamala Harris w'imyaka 60. Abakandida bombi bafite ibitekerezo bitandukanye ku ngingo nyinshi, kuva ku ihindagurika ry'ikirere, abimukira binjira muri Amerika, intambara yo muri Ukraine n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikidakwiriye gutungurana rero nuko byinshi mu byo Kamala Harris yemera bijya gusa n'ibyo Joe Biden yasimbuye yemera. Mu bijyanye n'ikoreshwa ry'imodoka z'amashanyarazi, Kamala Harris ashyigikiye cyane ko gitezwa imbere. Trump we ibi ntabikozwa kuko avuga ko imodoka zikoresha amashanyarazi zitizewe ugereranyije n'imodoka zisanzwe zikoresha lisansi. Ku bw'izo mpamvu avuga ko azakomeza gushyigikira ko abanyamerika bihitiramo imodoka zibabereye, buri wese akagura iyo ashaka. Donald Trump yavuze ko kandi najya ku butegetsi azakora ibishoboka byose ku buryo inganda zikora imodoka z'amashanyarazi zizashyirwaho imisoro ihanitse, kuzigurisha muri Amerika bigahenda cyane. Aha rero wakibaza ngo ese ninde uzegukana uyu mwanya? Ni Donald Trump cyangwa se ni Kamala Harris? Ni mu minsi 2 gusa. Nyuma y'igihe kinini umugore wo muri Uganda akorera umwana ibyafurambi, polisi yo mu gace ka Masaka muri Uganda n'ubundi ikimara kumenya aya makuru yataye muri yombi umugore ukekwaho kwica urubozo umwana w'amezi 10. Ibi yabikoraga amugaburira amazirantoki ndetse n'inkari. Uyu mugore w'imyaka 34 witwa Stella na Mwanja yasigiwe umwana witwa David Yoram Semakula n'umubyeyi we ubwo yari agiye mu rugendo rwari kumara iminsi 2. Ikirego kiri kuri polisi kigaragaza ko uwasize umwana yitwa Oliver Mbabazi. Iki kirego kikaba kigaragaza ko Stella na Mwanje yagaburiye umwana we amazirantoki n'inkari, akajya afata amashusho y'ibyo bikorwa akoresheje telefone. Umuvugizi wa polisi muri Masaka, SP Kasirye, yavuze ko telefone ye yaje kujya mu biganza by'inshuti ye, ibonye ayo mashusho iyashyira kuri internet, ahita akora ku mitima ya benshi. Polisi yahawe amakuru na mugenzi wabo uyobora ishami rishinzwe kurinda abana n'umuryango, AIP Auna Enisi ukorera Nyendo. Chip Report, ikinyamakuru dukesha amakuru, yanditse ko inzego z'ubutabera zahise zitangira iperereza kugeza na Mwanje atawe muri yombi, ndetse na telefone yakoresheje ifata ayo mafoto irafatwa. Kasirye yahamije ko ikirego ubu kiri gukurikiranwa kugira ngo hagenzwe ibyaha. Mu magambo yavuze ko iki kibazo turacyacyitaho mu buryo bw'umwihariko, ndetse twiteguye gutanga ubutabera kuri uyu mwana ukekwaho ibyaha. We ubu ngubu aracyafunzwe mu gihe iperereza rigikomeje, ndetse polisi isaba abantu bose kujya batanga amakuru ku bantu bose bahohotera abana. Ndagushimiye we twabanye. Niba ukunda ibiganiro tukugezaho, kora like, subscribe kandi utange igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ni Horebu Mwindaji. Mine is your prey.